Allah Taala aytат: "Ва лакум фиха ма таштахи анфусукум." Жүрөгүңөр эмнени кааласа беште ошо бар дейт да. Эмнени кааласа. Жүрөгүң эмне каалайды? 300 бар аерде. 5 рет бар. Самолет каалайсыңбы? Танка каалай, бардыгы бар. Вообще кыжалат болот. Аттын түрү бар. Бейиштин аттары пайгамбарыбыз айткан, о канаты бар деди. Минип алып ол 5 чабып атпай улак кылып, жок. Каалаганыңыз бар. Эптеп кирип калыш керек да тияка. Алла Таала барыбызга насип кылсын. Бирок арзан эмес. Оңой эмес. Тоскоолдук көп да. Бейишке киргенге тоскоолдук көп. Бардыгы эле кадам сайын эле нафске каршы иштер да. Ана нафске каршы ишке биз нафсинин досу болгонбуз, кул болуп алганбыз. Ага керек эле качабыз болбойт деп бияка депчи. Ошонун ичинде эле бир кадам таштасаң эле бейиш. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kim Allah'ın aldığında, Robus'un aldığında turgandan korkup nafsisini bassa, ikinci kadam beyiş. Nafsini bastın mı bir utmen, ikincisi beni beyişe girever deydi. Tamam. Bir kadam eken de, çoğurakında kanallardan bir cıgaç tursa, cıgaç teyiptir nar ötüp ötesin var. Kudum boşunda dedi, nafsini bir tep daha girip ötme işke. Üstüne önce. Allah Teala barozga nasip kılsın taksan. Beyişti suraş gerek. Bari uşuyla dünyanın suray verbe, beyişti surağınız ya. Kebirler şu deputat boloyun dep suray öğret. Kebirler minister, kebirler padişah boloyun dep. Kebirler ayaldı suray öğret. Kebirler konteyner suray ver. Dünya ötüp ötedi Ramazan da. Beyişti kim suraydı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem surayla degen. Allahu akbar.